Kotweni Nteto cha Weru Thaa imwe thaa Ithatu na iya maera tukubanganite Nteto chetu Weru. Bunge Meru kwaria kongeleka kompithukirwe maitha bakiuria CS kindiki kulikia bu kadha kurwa na wambapandithia. Akaribu munguguti wano kwa ningatunyire kwerero DKWS wawete ngintere chia kariani mara. Biachara mama wa kwithukirwa ni amba na biachara ikikuiywa na borithi baikira mpini tomurumi omwe na mithoto ya bangi. DCC wachuka gutare kuroba tonyi kunine kenda bagunika kuma kire thirikari. Unaitwa madhidi ya Weru ni Purity Richard na Nteto PHINEAS. IMAANA totane mwanka muthiano kithiro kiulo nyuma Nteto kwena kinyaka lono Nteto cha Weru thaa Ithatu ikamberia ichichongwa mpithukiro maitha irethirite kiumera nene tumite mukano kiao baraba ingeji mucho igutikira nende na witanginia kana na witira mitaratara ya Bunge Meru na kwaria mpithukiro cha maitha irachithirite kioneka kuingia ntere mwanya ya Chinyambene na Bure amona mwankeni wa Meru na Isiolo mucho yariwa county nitete ya 1 milioni yana kumania na makarika yarayonekete nindi utabarikia na yonekete kinyantu kuyelethiri ambabandithia bakia kwendethia ngiri emwe na kinyabora inge na bati abitha baile na mukario mwapa wetengurario na MC wa Mudhara Aurelio murangiri na ugete nende anto ibateanilete miunda yoni okwa bakiwa kuri anto bainogweta thirikari ne bakumbithia wamba bogweta na mbere bungo enirombete minister wokaribande ne kithure kindiki gucho kiringi mitaratara iraya ryo yakukandana na maitha na kinya thirikari ya Meru icho kiri service 60 barabethirite bakitha makwa muthuri murioki na tuambirie chio. Tujo naru MC wa thona ndo ndi muchui na mbito akiangatha na mutaratara wa county assembly ya Meru nikenda bomba kuthwa bakiarire mantu jegi mwamba ng'ombe barabu kuonekana muno matite. I raise on standing on number 34-2, Mr. Speaker, to want this house to interrupt the normal business of the house today, so that we can members can be able to give their views on the issue I consider of urgent or of county importance, the issue of cattle rustling, Mr. Speaker. Kulingana ndi muchui amana MC bangi arinyo speaker Meru Ayubu Bundi kindu kiambere kirabethe bakiorotera muno thirikari ya county Meru kurukira ngavana Kawira Mwangaza kwithwe gitanto baraba imaritani na kwewa mechinga rutero ruru kitumbi kinyama wambaye kwithwa ya matete ti bubwega ofisi ngavana kuithudwo service barabara nare na bachoke mechinga no ntu mechinga 60 yachokerwe na mechinga 60 batkuwe tumairwa gukaria ntu betu na gukaria ng'ombe cietu ko oninkuga with immediate effect ngavana na release the 6th service baraba umire nara ile ndo muru bombe ochoka no rujo na bachoke na ngari yao nyaketha ingari ngibongerwe nyaketha impempe na mitwenge banenkerwe kenda bombo kana no bia na bia kuria batikethwa bena thina rao amba ng'ombe boendelete kuingia kwina reservist 60 kana rangers baraba turana land cruiser kithakene kiro twatie kuthia ta ng'ombe pesa potana na KPR na pia ukaria ng'ombe antu barada ng'ombe kingia ng'ombe kiendelea kuiona dawa ambapo kiongeleka ile akubayukia akabere ibachoki bunduki bonde kireo CPD bonde baretero mutiro barathia kuingana na ekuru baraba kwendi irio bakiyuka kia 20 angana mbi mbeche chia ushuru so iro to kumukuria ngavana atiri antu barabara thitie na antu barabara baitigani na gembe bonde ibao na ankuria kinya excellence wa ngavana atwire ngweke no kabira kana ka Mumeru onduka na kaka ng'ombe ntegumie kaka ing'ombe na kaka itiri ng'ombe to miegethika Muthamburu utekaria kana ka Mumeru konthe nya kaka retha cia ng'ombe na kala kangenda ko kaina ndukene ukuitithia license nikakuirwe no collect usuru wake uto collect no tethia nwe kana kaka akuka Mumeru
kana onikaria na Rwanda gateka gu amna bubu bari one gitumi thirikari ikureka ng'ombe nyingi tegi chomba ketho igiwa na batithingate na kinyatha kwina riki enara ng'ombe ikwetho igitira kubati kutha kwene ita leo ntubu kuthira tutature kwa bandits na mtoro ito bandits mtu kumenyekana onto eta ndaba is within Meru County lakini ng'ombe ku yatonya ndaba we milite yake otekenya we ng'ombe ku yako lokacha suppose yake tekenya imbi onto tukara thina no onto eu na thirikari Kenya ne kuthira kiumba kuthiria thina ya mwamba sugu akomba kurwo narari lakini bandits saidi ya antu 20-30 bakomba kuitha na bakomba kuyukia ng'ombe na ng'ombe githumba na nasi kulokera ikukwethira kwena antu bangi na nya ira ina ndwangi che uchunguzi ina ndwangi cionthe ciokaria na ate yumbikie kwithirete kumenyara ng'ombe cietete ukia kwithira muntu umwe na nakuete aumba kuthia to mwanka tukamenya kuo mutie kana kuo mutie kukamenywa na ate ng'ombe manana kana ngiri imwe ciumbikie wita njira na tio mwathumuni kana thiringi wikira mubukone ciaita na ikaura na ikalima bakiwa na ikwena ntu banene baranjara yomba kuonekana kiwamba bubu kwena muntu na kana kwena ntu bare oro thirikari-ine muntu ombikie kuringa thimu akaira county commissioner akaira county commander kira weta no weta baraba chithiatete na nyuma bonka iba chithiate kwa tuika itimenyota ngilwa kiore kya biele thirikari tu tuona ina ndeche borithi temwe tiyele tithatu chikita kya Weru waziri yete nende kawa unge yete nyabake ya batano ndeire wationde ntukuitha ndeithano kienine kimwe mburi antu betu atiri ng'ombe chietete ngiri imwe batena keona batwe itukwenda governor Kawira Mwangaza akamauti atwira na ate akumenya mantu ya ng'ombe ikwiwa bura batu tutikumenya no ntubombere na karanthikire security committee ire the regional county commissioner at county level na mwankeru ari kuma batu twikuthurwa munwe ng'ombe chietete nkoloki bwe ng'ombe ngiri mugwanja na ata atura kinya ntuku imwe aria itu muromba nari na muchore ukio Samburu ngavana Samburu amwire na tuchokerie ng'ombe chietu kithira beno chore bongi bendelea abo lakini ng'ombe chietu ni choke nero mbare yao nandi niki minister okaria kithure kindiki atigirote kwarani na county mutori kairi nondo nyonyo mekwaraneria ira kionekete ni ng'ombe kithwe ikiwa nkuruki kethira antu betu bakirirwa mpempe injogu ndenge ibotunywa ng'ombe na chimbandeti ndenge mirete na thoko na ndire mturi agatethekate itukuromba wa brother CS kindiki na ituywe mwitingugi tafadhali antu bano bayirwe kiao atukuromba atiri umwe ibwetwa yi uma akietendeke ng'ombe chetu ichoke nyantu betu bone haki na bone be thirikari-ine ni bathurie thirikari yobathikira so katukumuromba u no ntuiba murombere kanya na abaitikiria kinya batu turi MCS ba Meru na leaders ba Meru katumuromba atiri na mwanka thai wamba bubu endelete kwethira bundukire iche withdrawirwe so ikia kwethira antu barabira bakira ate murungu na tesheria bakira ne bunduki then twetekeria antu betu bakamate bunduki kenda batukira kenda bateke otuia na batuthinia batwethia maskini into mwe kwa kambite de ntomini ekoro bonde ba Meru County kendeke CS wetu de mwera atere ekoro bakuthira arebo kamoto bakuthira ni banditi na iyo totethie no ntore tukurira kinya wona ukurira na miunda ituratere dayo te kurema ni mpare uturia nawe tugembe ibwe asana kuwa wasiri wetu akuibwa na njererio tubaniria no ntono kuona kinya wowe na no kuona wante bathirete kumara kalionga akwire na kinya bangi iba unangi mauru utokwira utomenyere muthuri murioki Weru TV titojoka ngangi ngeno kuna ati akariba mungu wandine ya mitongo sodimenti ni pa ukarana ukwa nyuma yangatunyi ire kurekana ni kwerera nture ne unende kontukunende MC wa mitongo ivaz mawira no riti akari barande ya chio chikere wanengatunyi kuringa ripoti ke KWS kenda bari wankuru kimawira ne rite KWS ati bobongo bachwana na chio no tigira ne bachura mutugi kare nantetoi kariba mungu na bakithare kuma wandini ya mitungu na rwa ni bashumirite kurita kiriro kiao nyuma ya matuko kathumba kwithira bakiwa ni bethirite bakithangikwa ni ngatonyi maturene ja bakiuga ngatonyi iji ni tonyithitie ntabariko inene ya kwithira ikira ndithia ciao bunene itekore into bionde iriria into bia kiuga ki
ya into bya kiu igatiga nyomo igatika kiria ya au na ndi yakulanirie mburi na tukingi yeta yarira kaboga iti tumikimenya antu amwe naro ukiwa mburi ja inya nirei ng'ombe nirei na nandi tutije naro iringe ngana inge ikoragwa na irewa ni akaribara bakugana ndi barikara mature ne jano gwabo nene bagikira gwita miundene yao kumeria ria rokerekana kinya gwita tuko na kinya bakyugari to bakirema gwita skuru ni ugwabra porinturene na inde meta gwita utama marigo jau ndakaire tutama marigo ndene ntura yeje marigo kaya kugundira mourone no ntubatiomba gwita utema ana beto batiomba gweta skuru ni onto bo tuekana na ndora bareta thaa 12 ana bareta kinya 1:30 arimu ibanjiriria nyao complain bakiuga ana bagweta basereri na tikingi thina ni nyomo ejiri murone aja kwina ugwatikire baba gwikieria karukiri na batutumairia mapema batigwike kinya bongo abochererwa nontu banyomo ni gukirwa antu aja MCA wetu Evans Mawira kare nethirite akiumira kugwatanira na kariba wandi yawe aria meneretie bunene rwangi rwa KWS ni kurekera nyomota eje kiria kari na nkoroki akimeneria bisa baraba mithingatetie akiuga bate kurita ngugia ora kwagirite na nandi MCA uju akiuria karibonthe barabara rindithia ciao batigere ni bakwandikithia kana kuringa riboti tuone bya borisi kenda bakethera bagetia kuri wathara eu nito kwenda kwira muntu onde ore ori ng'ombe we kana ndithia ciawe na make sure ako report andikirwa OB number ino ndo no mwanka antu baba KWS bakare antu baba into bya birekete kwenyangwa na ikyo tukwenda kuri antu baba ba KWS no ntu itu iribetherete ba thiorokanagia na simbeji ni thete ina tracker ina chipira ikuonania na are gwitira rionde niki tubate kugwata simbeji kana bamiuraga nontu nande nete thina kana nete ogwati kiri maisha ja wanadamu kama maisha ja simba jena gitumi ngurugia maisha ja wanadamu kana bakeja umegwata kana bamiurage riria igathikia gutwikikana kura muntu nontu already nirite ng'ombe nirite mburi nirite ngurwe nirite ng'ondu ciantu na simbeji nirite ithiuruka for more than 2 months lakini tuoria antu ba KWS baraba inguge kuthingata na nyamu ezi barero baritinda kunywa nchovi nau na kugambia twari twantura so nguge yao kana focus yao tekire guchwa simbeji ni kweja kuthiuruka naja nturene ikenda nontu ora bokara naja nturene izi turirwa no bakure wa PDM allowances nyingi nkuruki kwou weru wao kana aja yao te kuona bakugwata simbeji ni badro momani bendere gwikira mbeca myukone jwao whereas antu betu bali ugwatine muthiene akariba wa mwene MCA Mawira bariuga baja na kiumia kimwake gatonyeje keja kuonekana kana kwikanwa kairi mature neja bakaumira bagwatanite bamithogie bongwa na bamigwata batigire bakumiuraga tukagura maguta yata kana tugure betoroli twete au nyomo yagwere tukageria gweta na njira cionthe nekenda tutore maguta tumiritwe mwanki kethira kiumia giki nontu narua ni Jumatano gikathira simbe wete gwati na yethira area ya mitungu oni ndi MCA wa mitungu tukagwatanira na akari tukachwana na antu betu baraba ije kwathia na inya sana tumbe na migwe na ibanga na ime na kila kitu na simbe wete thireri moyo kiumia kira gikathira kiumia gikathireri mitungu ni areto gita ruone ukwirikana nteresha marathara kanithi kuri na ngatonye kwatirwe ni abisa ba KWS na nande akariba bare na weregero niyo ngatonyere twire bathangikitie kuma wandine ya mitungu gicigo mbunge kia Southiment nke report rathito cia Weru rea kwarietwa ni mutungi kare lakini kuna ngatu nyingine kwirikana kuruma na kuguraria muntu mwenturene ya mago mara tumrume ari uganga tunye mwithukire ari mundene yokia kirima mona bo akaria banyumo chekithaka KWS nyumene ni bethire bakinya ntere cia kariani na kwithira ni ndi bakiota nyume umati mugambi na ikarekari
Gichanga chae munde kiamberie Thaa kenda cio tugo ntura ya kauronde ntune mbari cia kare gichigo mbunge kia Mara. Jimba erera twire kuthiuruka na gwikira kario guaya eringetwe metho na kuone kithiuruka nturani enu. Umania na bobo magana maturi bare bumiria kumigwima na barabangi kumithingata kenda bameona. We kithiurukaga igukinya ntura cia maguru kirigwa rurwe mbudhurwa magana maturi era umbudhuka na kung'ara mukuru mwana nkinya komurumanjara ara nkinya nthake mwa ni oyumbire kwithirwa king'arwa nkunguro na baba beba iri baraugithwa kiri cibitari ya magutuni kenda kugwata mirigito ndamu yo yurite nguoni ciao kumania na nguraria ino we kumania na bobo iberi bya ndeke cia helicopter cia kiama gya kumenyera nyamu KWS bigitangirikanaga na nkinya nkari ciao igitangirikanaga njirani tayari kugwimana na nyamu ino ndi yani yare kuthungagira tunguni kiumagarukaga thaira ndeja kuona simba ndethira rari gukiria ni kirindi gikirari au kiingi ni yacoka ya urakairi ndamedingatie kinya kuma au riu ndimitigirire mwanka ndeja ni onda ndikomethira bantu wira mami ndagika 40 ugwemi bobo wabuthiete na mbere iraringwa metho ntura ya kariani mbari wa ino cia kare arera thirwe cindano cia ndawa cia nyamu ino na nkinya mburuburu ya kiero gya kuguru kwa nyuma kenda gukiriria na erarigo ya na gwangi kugwa nthi na kugwatwa na nkinya gwikirwa nkarini na kuthiewa neo mbari arari gwatuika bate kumiona mwanka ya bidi todi mwanka umoromoni wa bambiro tigakira umeria kedwa kuma ne ona ukundi otikegwa we no gwa no wani ni umeria weje otonie nilio ndadi nkina bonia ikuladwa sindano jiere alade ambere atuike kulema kwigwa yalade ajire niyo yegwa negwe karatake kwenda kuleta thina bakomiratha kuguru na nilio ya umira ya kudoka ya thia umbere wa genteta kilomita 5 nyamwera distance ya mita ta 50 ogu ya umbwanenda weu niria gwana bagufaulu bamikira ngarini Gichanga chani wagikia tori bo baba bararuta mauge nkurani kumania na wagagia bwanya mweno na nkinyogwa ya bura ya bareterete tigo gumanto maramajanirie na nyamweno kugwatwa na nkinya kugwimwa na simba ndo nene muno kugwata yekirwa nkarini na zikare baba koreo bakuthina thimenda kemwe kuma kare riu nyamwira ari gutwikira ugwa tutachomba nya gucenjera uyu tuko oinde ndi murimio onaja kare indi rari gutwikira ugwa kapisa utende kuma tuko weta nande egweta tugukena muno na tugathukamba gwita ngogi utuko kiripotera Weru TV kuma mbari cia kare gichigo mbunge kia Mara mbitagwa Mateni Mugambi none kumira Ithatu ne tukona kanya kakuna ukende ugetha kuraya nchokete na Nteto ingi mabate we mama mabate ukipata baridi nunua mabate ukitaka usingizi nunua mabate raino ni raino mama mabate raino mama ukitaka kununua mabati chukua Rhino mabati kutoka Rhino Mabati Factory wanakupa exact measurement ndio usave pesa ama namuna gani awe mabati ya sasa ni ya Rhino mabati ya sasa ni ya Rhino chukua mabati mama ya Rhino mabati ya kudumu ni ya Rhino pekee
Wapenzi wa kipindi cha Neno la Neema na watazamaji wa Weru TV, ungana naye Askofu Michael Wanderi wa kanisa la CFF mjini Kiambu katika Weru TV akikuletea Neno la Neema litakalohuisha maisha yako. Kipindi hiki cha Neno la Neema kitakujia kila siku ya Jumanne, Jumatano, Alhamisi na Jumamosi kuanzia saa 12:15 jioni. Hakuna kurudi nyuma, utafurahia kazi ya mikono yako. Na wewe ambao umezungushwa kotini kwa miaka, Mungu akupiganie katika jina la Yesu Kristo. Wewe pia ambao umenyang'anywa vitu zako, umenyang'anywa shamba, umenyang'anywa gari, Mungu akupiganie katika jina la Yesu Kristo. Na vile vile siku ya Jumapili kuanzia saa 2 hadi saa 3 asubuhi. Motujua nkima jo Spencer Premium ijo kuonekana supermarket Shion the Mero, Ndukene na Magurija wholesale na retail. Igorere motujua nkima jo Spencer Premium narua okenienjeku na gakima gaka thongi. Nontobo Nteto nkoro kithinga thimu namba 0719345400 kana utume email kere info@spencerlimited.co.ke. This February, tunakupenda daily on Star Times, where you make me the happiest man on earth. We're serving you hot drama and steamy romance from the best telenovela makers. Captivating Thai dramas My Forever Sunshine and My Name is Rhea. Intriguing Indian dramas Divya Drishti and My New Mother-in-Law. Passionate Filipino dramas A Family Affair and Crocodile Whisperer. Catch up on your local dose of drama on Pink Ladies. Will you marry me? Please marry me. She says, yes. Yes! And the unmissable dating reality show, Hello Mr. Right. Me, of course, I like you, bro. Renew your subscription today. Star Times. Enjoy digital life. No thangi kitogesho intobio bisibe kiwango kiegoro bya kinande na bya magurija guitikirika ukangia ritho kaire ni untu Victory Furniture Shop nindukerere ya kwinagwe injeru na ejite na murun mojo munene miro hujuria kanya gaka ko batubwaku duka yetu ire Greenwood City mugaro na Nkobo Stage na turini ntobye kwidurira be kiwango kiegoro bya kumataki Brazil, Malaysia na China bire biga kinyanire kiroto gyaku na kugarura rera re obisi kureta odhongi na machiara. Tulina into mithemba ta metha chia obisi, workstations, orthopedic office chairs, itebi obisi na biageni, metha chia mishemanio, filing cabinet na coat hangers. Boku gegani ni kuithira nitugu kwa kanyaga kuria kaora, yani lipa mdogo mdogo, kirio kulipa retail na wholesale, kiri into bietu beyond the. Uma kiwango kianthi, wita ni negita. Tuliongere ntuko yonde the tuchiaruki iri mwanka 12 chiogoro, wone mwanya kanoli ngedhimu ukurukira 0748578516 ni Nteto Nteto nkuruki. Victory Furniture, where quality meet comfort, your comfort is our victory.
Je, unatafuta hoteli tulivu, ya kifahari na ya kisasa ambapo unaweza furahia likizo pamoja na familia au marafiki? Basi karibu Kisimani Eco Resort and Spa. Tunapatikana kando ya barabara kuu ya kutoka Meru kuelekea Isiolo, karibu na maili 7, takriban kilomita 11 kutoka mji wa Isiolo. Utapata uwanja mzuri na mpana unaweza kutoshea watu hadi 5,000 kwa hafla zozote za nje kama vile harusi na mikutano. Vyumba vya mikutano ya kisasa, kumbi nzuri za hafla kama vile sherehe za siku ya kuzaliwa, sehemu za burudani za nje kama vile nature walk trails, ziplining, swimming pool, camping na mahali pa watoto pa kuchezea. Vyumba vya kifahari vya kulala na vyakula vya aina yote. Kwa wale walio na mikutano au kongamano, kuna chai na vitafunio, chakula cha mchana, chai ya alasiri na mtandao wa haraka. Kwa habari zaidi, tembelea tovuti yetu www.kisimaniresort.com au tupigie simu kwa nambari 0742 205 295 au 0733 570 530. Kisimani Eco Resort and Spa Limited blends nature with modern hospitality. Sugar, gas, and the crime rate is high. Hii ndio Mushenea Daily in the bustling hood of Omokavile. Although wengine wakiwa na superheroes, sisi tuko na super hustlers. I hope sugar daddy wako anapenda mapengo. Cut to the chase. For business to thrive, crime cannot survive. Let's dance. Right, na tuchokerane atinende mu biashara umwe uringu matonini ya mawa na rietwa Joel Matheta na Thieta Lathara. Inkatha nyuma yamba kwithukira nduka yekinene ya wholesale na kinya kwinto ya mauta ya kurua gas mitu michere na vingi vya mungana yote kumenyekane ndia biashara ndene ata uneyo bari wa makarika ya wamba yongelekete na Thieta gari rethirite kiuka kwa neburithi kinya nyuma ya bukwithira bakiringa ripoti nene bakuromba etuara mpoyo kuyokwa kenda gutigira kwino karia bakwana na kinya biashara ni kwithiregeta na mbere rakwagirite kaite no kaunto mrume omone kirimpene egembe south na midoto ya bangi ngirie mwe na maana ya 5 na inge kilo mugwanja irite thoti DCC wa konto kona ritete mukana kira maramari barabagwitithia na mbere biashara ndege ni watho Matheta iguruguru ria nduka igikuthokira gikonania niyo amba baratonyerere ndukene ya mubiashara Njio Matheta na baya into bya mungana jo ambesa kithumba birio maguta ya kuruga gas mitu na bingi untu biria bitigi migambe ne biribika imono na nduka iraugisu na nduka yao iwetwa Randok Supermarket, Randok Stores na Bravo ndiaretie twogera rukire kama kawaida tutuyite pitete ngwine nda drop mwekuru ndeta skuru ndenjirene mbere nkinya ndaringirwa thimo bambira nyumba ni raunirwo tuko na ikunwa kwatwika aikurura murango wake na warure murango kama kawaida tu batonya ndukene bethira bona kwina ruwe bona into bithangala ni twendene alaba yitare bona kuri party iratwika mauta ya pia kurea kwina 5 liter pack cartons kwina 3 liter na 2 liter kwanza yoro iro turaurite stock ya mauta yau ndukire ndukene kwandethira ne itie bati ndethira into biondi bithangala netwe na ibi into bia mbesa nyingi muno ntatkarante ntala lakini ni into bia mbi nyingi ngiri nyingi sana riri riti ikarika ria mbere na riboti iringi gituone kia polisi kia mawa kuringana mu biashara oju nandi ariuga kathingatira Nteto iji mwanka muthie jwacio tonto kugutwika seboka security twethirite batu twatikira initiative nonto retiro ria mbere ikuni this is the third time ikuniro ria mbere tweta twa ripoti polisi bathithia uchunguzi nini uthe ripoti tuona kwa unware yele ndeta nda ripoti ndeko ya ombi ndeta kwa DCI
na be yabathithia u ba ndekira cameras ya CCTV kenda yumba kuona antu bara be yakuna. The second time wego ya muntu u araitanga kamera cionthe kenda atire kondwa by good luck ethira utia DVR so rekondira ne tieto na twanda download toikia mbisa cia antu bara bonekere bagumite kwa DCI lakini uti action yatikirwe so ya Ithatu na reo na rikuni. This time I will not leave any stone unturned. Iromba yakwa tene tonia maua itukuromba kinya youth kana antu bara batena ngwe ibaswiro ngwe kuruta na bonge na buo ito security tonia maua nelo muno no ntukwaria uma muntu ethira ena ngwe ke ya stock yake wita embecha nyingi muno irara urite goro tukiebebera kiriji ni tuonete ingi nacio aria ntumurume umwe wa ukuru bwa gatigati ya kumenyekana ta Jacob Mutwiri ria kubatithirwa rasta kuma nture ni athirugaiti ekiritwe njarene ni borisi ari na mithogoto ya bangi 1,508 hamwe na bangi ingi kilo 7 irite thogoti. Leo tuko hapa kuzungumzia operesheni ambayo tunaendeleza dhidi ya madawa ya kulevya na pombe haramu na hata second generation alcohol yenye inauzwa katika mabaa, na nawafahamisha kwamba tumeweza kuwa successful kwa operation yetu. Tuliweza kushika muuzaji mmoja wa pangi ambaye anaitwa Jacob Mutwiri alias Rasta kule Athiru Gaiti kupitia kwa intelligence led operation yenye iliongozwa na timu ya Assistant County Commissioner, machifu na police officers kutoka Maua Police Station kupitia uchumbe kutoka kwa wananchi na sekta zingine za serikali kama NIS. Kwa hivyo tumeweza kumnasa na pangi yenye idadi ya misokoto 1,508 na kilo 7 yenye chakuwa processed into rolls. Erigiritu gukinyitwa kotini ya Maua baria mona thuganirwo bangi ni untu bwa bangi eji ira ni ndawa ya mbogita kuringana na watho bwa nthiguru ya Kenya. DCC no kibeti tunu ya riuga bari na marito ja thuganirwo bangi wamona nsobi ndege ni watho na bakagwata umwe kwa umwe. Vile mnavyoona ni wale wanadili na pangi na pombe haramu katika eneo letu, na tunaenda moja kwa moja kutafuta hawa, hatupatishi. Hii list mnaona ni ya hawa. Tumeweza kufanya intelligence yetu kupitia sources tofauti na tumeweza kutambua. Kwa hivyo tunawapea honyo wabadilike ama tuwapate kama Jacob. Dennis Mugendi, Weru TV, Mushine Maua, County ya Meru. Right, na ngina kuni ati atungeria kirengotano ya Azimio ni batarite batino kwa watungeria kwanga tana dene yengotano ya Raila Odinga dhuro iyo Odinga ariuganire uteruragani rugatigwa ruli kiki nyankuru kiki nyakire kidurano kya 2027 na irakiendekana akawatana nabo na boriti ya Kenya bakenda kuthikira Nteto chiorongo ati Azimio ni kwanga tana ne kedire kinya mudia kiwa nendi ngotaniro yoneliki bokada. Father, you have chosen us, a great servant. This is Homa Bay, nestled along the shores of the Makumi. I'm not going anywhere. I'm around. I've been running around trying to get support for different heads of states. I was in some in Namibia just the other day. And I went to the president of Uganda after I talked to him to go and ask for his support. And then we met there with Mr. Ruto, who had also gone there, to talk about the issues they're having with oil, the G2G. He was his minister for energy. So after we talked about my candidature, they talked about the issue of oil among themselves.
but I asked for their support. And both of them agreed that they would support me. President Museveni said he would be the one to propose me as the chair of African Union Commission. And we want to ask Kenyans to relax about this matter. I'm calling you to relax about it, stop speculation, and some of it are necessary. You know, they have said sibling rivalry can actually kill. We have seen conversation, very unhealthy conversation in our local media. Some of it attributed to our own people within Azimio coalition, going for each other's jugular. Others who have never associated with us, my brother, and we know them, never associated with us, they are now in the forefront, trying to see if perchance they can create a rift within Azimio. We are telling them that will not happen by God's grace. You cannot be pangaed. Who can pangoa? Who can pangoa? Who can bogoa? Who can bogoa? We are unbogable. Therefore, have no fear. Sunflowers produce seeds that can be used to make. DCC wachuka Angela Wanyama na ureti antu akane nekwibangania kiri kundi kenda baomba kuguneka mbecha kuma kithirikari tacha gaf che kundi byantu akakana kinyambe umbethi mkuruki na methirete akiura kia kundi bimenyere kenda kinya kwirwamira bibyongo kenda byawa kandathi che thirikari onto braombikane ndi wepatethakia utorone. Kuringana na DCC wa sub-county ya Chuka Angela Wanyama, baingi ba ekoro batikinyagira mbia cha utethio cha thirikari nuntu wa kuigwa batari akiama baikundi. Aribauria baitigiria kwithirana ikundi akiuga ati mbia mbingi cha thirikari ta cha National Government Affirmative Action Fund, Women Enterprise Fund na Youth Fund chejana gwa gukurukira ikundi bila bie bandikithitie. Serikali ina encourage muwe mnafanya mambo katika vikundi. Kwa hivyo tuko na pesa ambazo huwa zinapeanwa kwa vikundi haswa za wamama, za youth, ambazo najua labda mnazijua. Kuna Uwezo Fund, kuna Women Enterprise Fund na kuna Youth Fund. Nkuruki ariuga ikundi bibu bikabatethia kuwata wira cha muthemba wa tenda cha kwendia into obichini mwanya cha thirikari. Hizi kazi wakiitisha tenders, watu wa apply huwa wanaeka 30% iwe ya kina mama na vijana na watu walemavu. Kwa hivyo mkisikia serikali inataka kujenga barabara, msiogope ku apply kama mko na uwezo. Na mimi najua mkiwa katika vikundi mko na uwezo wa kufanya tenders za serikali, hata kusupply makaratasi kwa ofisi na kalamu. Hizo ni vitu mnaweza fanya. Hata chakula si mnalima, mnaweza supply maharagwe na mahindi kwa mashule. Nkiripotera Weru TV kuma gichigo bunge ya Chuka Igamba Ng'ombe, Mbete wa Samuel Gaishima. Wandeki uwa kiama kia kudetera rimo kia natrangiro nyambeni niwe kapushia tumite ntomwa kire bunge kudangikira wakipo nyumba inzi ya kire rimo kana staff rooms nikienda wakaraganto aya yariria nindi batira sine kurukino reti ya chiari gutigaira ibagwikia na kichukuru chiote ya barabatiromba gwita secondary kienda bomba kuiwatira kithomo kio baguna dene utorobo. Kithomo nokyo ukiomba gutigira mugongo no gukurana kwithirwa agwina anto obega na kogwende achiari nabo bakwiro abarutanire gutigiriba kuthomithia ana abao ukirikana mwanka thaino gutire mwana aragirete kirasi kia binana abateri kwithirwa ari muji na kana ukaithirwa tiro secondary kuri na kosi mwanya bakwiro chukuru cha kiobundi ina kathoma nikenda athinambe na gwichuira angugi yake na anjira gwichuira ambecha achiongwa nontu enu ingugi ya muchiari gutigira mwana wake hali chukuru na kuthoma na ukethwa kwi mwana utaita skuru thai nanga muciario wake thwa kwenda mpikia. There are many levels of education ira mwana abatere wita na utio abatere kurekera kithomo atakinya kuraya na ara university na nkuruki. Kwa hivyo kinyoke thwa kwi batita skuru thai, please make sure that mwana ku awita skuru
kithomo aciari barabai a sukuru cietu ni ewe peace ni aciari bathithia contribution iba batakuthia skuru ni kenda kithomo kikamya kwatilika na kikura antu betu. Let us support our learning institutions. When you have a university around the county, ya Tharaka Nithi in a university ile Tharaka Nithi tutemetala ile county mwe Tharaka Nithi county Ithatu in terms of resources. Okay, ya Meru University twenio na Meru county. You need 2 counties and remember twina constituency keda, meaning therefore resources zile wetu onto Tharaka Nithi na ile ya Meru we cannot compare. Na bwatongeri bakuru akinyabo ibathi na mbe na kwirutania abonene gutigira kinyarimo na baba kuthomithia machukuru baina bantu ega gukarata staff room na njira ya kuga ibwega abunge na baba kinyithia arwaria abunge nire kenda kwithira gwitengwa kigina kiraiga atigagira machukuru mama imagwakirwa into otabibu staff room nikenda abaithirwa baina arimo obaina Weru bakuthomithia Mheshimiwa betu imbisikinya otho imbarete na teachers na principals ba schools Vaona at all schools are comfortable for teachers. Bona staff rooms are comfortable for teachers. Inkolomba kinya waheshimiwa betu kinya na parliament. Eteiwa karadhi bukaua ikwitharo kwina kagina develop institutions where a staff room is mentioned. Uno tubamana na ndaromba buru kinya wadhani MCA edro aina ka peace. Karaomba kuona staff room yetu ni kumenyerwa kenda tani bato bakarapoya bomba kumenyerana nkroki Kumegebe North Peter Class Chabare. Ubunge wa Bore mugambire ndikire na itete mukana kire anto na muno barabambirite gutonyithia siasa cha udhukunende kire machukuru kaitene kari mutaratarene ya kwagirithia kithomo ne agisio kiu kya kire ndikire na kuromba aciari amana itabatene bachukuru mwanya Bore gutethia na kwagirithia kithomo na kinyotira nindi batikuthikira anto barabaina siasa itina ugunia kwaragia ri chukuru ekietene ya Kimbo Primary chukuru ethirite kinenka na wirani bwa mirandi kathomba kinda kumyukiria bura Kelvin Kimathi au tuira. Mubunge wa Burindi kiri mugambi na itetemukana murito kiri baraba shumiti hukumia siasa masukuru ne ondire na mworo tuyumne na yokide kithomo shingone bunge ki kia Buri. Tuweke siasa mbari kabisa. Tafadhali. Tuatige kwa liorongo. Tutige kweneza ulongo. Patu tuchoke ntu kalienja chietu. Mtoto umeleavyo ndio? Si ndio? Na gintu ikithuku itirara mwiri. Sasa wantu betu kwa patu kalewa tuendene na utulivu bwa Kimbo. Siasa tuweke mbari, siasa ishare ndikiri na MCA na gavana na William Samoei Ruto. Barabara eje Kimbo tukambiria kujomithithia kairi tuhakikisha antu ibo kinya mwanka ntulene iyo niyo siasa ekwa irandi nayo mugambi kiri aciari muno nterecia Kimbo kibiri cha bashukuru ya primary ya Kimbo iria na mutaratara yo miukiria mwanka thai kiri aciari muno ekuru ndene ya Kimbo antu batura bene heshima rinene please bukareka antu bagirana Anthony. Please, tuina jukumu muno yana baba na ndio ndungiau na oni otento rantije otenjantije otwentije na hivyo mbije mimi mambo ya matuzi sina mambo yako ale matajanto ntejo ngugera wa mpere ndio nguita na antena thina muntu uriko kana uriko ye ne ando ngona bena thina uri ntego ra thina bene kiruni muntu nachoke njewe ngethaga kwenda gwitira ntukuge aite amanyamasa bugu achari beto pirisi babula ntu babega tukaletwa rumena ntulene nontu antu bakwenda kwa execute manto jao
na tutetikiria kairi na kenda ukire cukuru ya primary ya Kimbo na ikiteweru na wira nebo gina kia milioni 5 ukulukira obisi ya CDF cia ukire cukuru ya primary ya Kimbo akiromba athomi batene ba cukuru iyo ucokera na umuyeka ngakikisha fund na kamiti ya CDF bagwikira mbeca milioni 5 cia kuhakikisha thi cukuru iji ekonenkerwa facelift bukona takaturiritwe cukuru iji cukuru ino the best performing cukuru dene constituency yetu among the 5 of them, lakini cukuru iji ni ethongi muno na ara twambire gwita inara kwa thuki buru, lakini ino tukuthiria nau tucokete na cukuru ino ire ethongi muno na ine kuonania thuki nkuruki, si ndio? So nande tumerudi na ndauga ngwenda kuthia function ye mwene ne aja ntongeretie mtu wonde uciita alumni wa Kimbo Primary School. Kwao ninde mujumbe na alumni number 1 tone antu watu baingi muno ntula eje baraba athomere cukuru eje na kila mtu nitampatia jukumu lake. Weru TV kumaburi mbita wa Kelvin Kimathi. Rais William Ruto na nkathewe Rachel Ruto ni bwatite ogeni minister munene wa ndiguru ya Ethiopia Abiy Ahmed Ali na nkathe kiesi nashta tayachui garuni ya rais Nairobi. Rais Ruto na ugete ndiguru ya Kenya na Ethiopia igete na mbe kuwatanira na gukiria ndiguru chile ontobrani ndi bwethirite bukiota ambaru ni minister Abiy au gandogo na ndi ate kandiguru chile kedira kinyi kilika no tira ni kwethira nende kiguna na chonde kinya kimantu mwanya mwanya. I believe that we are now ready to take the next step in making Kenya-Ethiopia partnership a beacon of transformative possibility and a force of good in our region and in our continent. Recalling our discussions and reflecting on the instruments we have developed, as well as the business transacted on our behalf by senior officials at the Commission, there is reason for us to be confident that Kenya and Ethiopia are moving together in the spirit of fraternity, solidarity, and strategic partnership to actualize the immense possibilities that lie before us for peace and security, as well as economic transformation and shared prosperity between our people. I am delighted to have this opportunity to welcome and host a dear brother, friendly neighbor, and a strong partner. Your presence today gives me great joy and hope for a brighter tomorrow. For this, I am very thankful. So, Mr. President, I am very happy to be here. And the toast is already done. Long live the people of Kenya. Long live the people of Ethiopia. Long live our dear brother, President William Ruto. Enjoy the meal. When you share bread, don't forget, when you come to Ethiopia, you will share injera, not bread. Thank you very much. Let us all rise for the national anthem. Right, no tukada tuigaira gatanta kenda tuchieto ni bena ontupa kwithira onete kanyana kwatanira na watu ara mwankira ratomba kwithira tuikinyana kinya kibara bonde nende bombotithire kikumbithia ndeto chieto nkatho nanjone ngarigana ndeto itomba kwithira ikithira tutina kalono karigana turiye ontukira timu yomoya kware nende kaita ya Thaa ithano mpempe ni kurwa ndito menyeretie wake muthano impempe yomi ande onto ayorwa twethera tuyagakia na itware atabiende mtu etite thukuru wakio kathandula wekira mubukone we okaya ndu etokire ya imwe tukwemwe onna kalawa ande omuntu yaumite ko ndu nkona kalawa yako na kinyanza kyako ikiori akayukia nkamuria ni ate okwenda na kitira uma kala mbira ari ankwenda akona kitira itwegera size imwe yari kuma nkoa yekwa na nguo wene yaumire
narone nda yugena ndathandulira muthano yokwa ele ndagira mubukone ondu twitanitie cukuru na kalawa ate kwenda kuma nyuma yakwa no ngarambariritie nkamwira murumene ate wite wi nyuma mbira ariwe twite angukaritie twikinya cukuru kyanjanja mpempe ciakwa ni thiri banda iro ndaire kona kalame bukwekia le na mpempe iro ndaire kumenya ayukirie ngwe kwa kutura mubuko ende mpempe cieta ciete ka kiukakia na kumariwa atande mpempe kwa utiondo nonto buryo Purity Richard no kare moneto madidi na Nteto PHINEAS IMAANA ithiri no tukubwe tuketha tuchama na kiaro kire kimubango yakugukea